adab birta long pen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang te pini adab birta juitha. KSA, KSYC, ABSU, ASTU, ADSU, Asong Atum Chelangsi, Armu Kachijeng Asai Kedeng Pon, Non Head Jong Assam Government Pen K Trok, Tai Ahom Koch Rasbongsi, Adivasi Moran, Motak Lapen Chutia Khaya Tumapan, ST Ki PG Pu Assam Minister Cabinet Atum Pen, Kachedon Duna Putak, Ningkang Samse Chipaklang Ponsi, Matizong Ni Paisir Kep Surihini Rengkoi Rapo Arni, Langhina Hiti Pen Phuluni Ahithi an Armu Chejeng Ponsi Puthot Langhin Hithia Long an Kachesong Asai Deng Pontulo Lason Si K Trok Atumapan ST Ki Pilo Pu Alu Apot Puthot Jethan Mate Withdraw to Vek Nangji Kali Putangte Non Eprang Ke Wangji Arni Ke Amso Se Chesong Pontuji Pusi Karbilo Charlia Song Karbi Students and Youth Council All Bodo Students Union All DY Students Union All Dimasai Students Union Asongja Po Asongja Pi Atumpen Ningje Pon Rinti Sonsi Assam Chief Minister Aphan Panong Si Epak Pin Pura Lo Harwaghat BDO Arideng Pi Pajirdam Thu Langhin Pen Sarpin Pokro Nangkelo Birta বন্ধ করো আসাম সরকার হোশিয়ার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হোশিয়ার আসাম সরকার হায় আমার দাবি পূরণ করো আমার দাবি পূরণ করো এই সংগ্রাম চলিছে Karbilo Charlia Song, KSYC, All Assam Board Students Union, All Assam TY Students Union, lapen All Assam Dimasa Students Union, lapen Allies Organization, atum chalang rapet penja semet, Phuluni pendak langhin ada keng pen ke bangot labang so mass procession itum ke klemnan ko kathai kapre kali laganal tum kado da chini lo ba il tum chini lo je ke damtang non head jonglang il tum Assam cabinet penja semet pet 6 advance lapen populous communities atum phan jasemet pet ST status ki pi ponji pol bang so report kai propon da bang ke lake il tum existing tribal tumhan second hok thepar pick kulap solam theben masil tum pini bacha sonang koklo kopia polma protang de pini tum aphaile chala khadam protang de pini existing tribal tumke dake lak pike phokep la pusan ta pleng play tepon fita me halang tumke pini asam adang pielo achit tim ke charai da khai pina alang tumke akror about fi aphai ki dola pen ke thek ke ding kire la pusan filang tumke asam mo ka chekro ngodalang tum la pusan filang tumake ke hok tang abang photo khai tum alang li tumyong si pini tribal asu tum jasemet pet la masavet ki bipon job la bangso kota long na yung felang tum keng panang sipi dulu protang te pini tum kedo tang tribal asu tum ke la ke keng pa ka sipi jiati masyavet po lasi labang ke tum tribal jasemet pet karbi penceng lok boro tiwa ka dok be khai pen fetame ke bang jilang apor bang ke si kasik sak mai ke thidong kana hok bang ke la ke tum nong adupo pini pin poro nang reservation na kota lang nam punon pini state long mage only 5% for ST di dakel la puchana ST Japan la phone na taxi pini federal no filang nam pulang tem all tribal upon ST upon ke 7.5% la 7.5% along si pini tum tribal atuman mage dollar lo pulotang te labangso ma sabvet ke do chomo long pini krora muni tum ladak il tum anbanang ichidon ji pu bangela ke il tum mentune fitame chedon dundela pe labangke isi political tum horizontal political tum rada phan ka pamanghu tribal so phan ka chene ji tribal phan ka pavir ji labang so bidikang lim ke claim along bangela ke il tum tribal organizations to on tum bangela ke chedon dekthelo lalo lapene selam bang klada pinin liniging jing tung pini tribal staff ST staff jong filong nangji plutang te Registered General of India lapen NCST National Commission for Scheduled Tribe atum labang so kiri kangsir kangcha bolong fitame pini 6 communities dasemet pet Tai Ahom Moran Matak Sutia lapen go fras bongsi an part amit ki tribes atu bhan mangke 1981 pe 2006 ang bongsi batai sirkep reject lo kupi polo ka reject ke labang ke alang litu aphan dasemet pet the tribal labang STA status ke long nangji apuna chak choklim kalida porsi alang bhan mangke la reject lo federal government atu lake nili ganing je alam kali lake khurki mulong fido lapen kedo tang report ateng nili ninje lasi non aport ilitum tribal foto manang pamang huji pubang ke lake ilitum sarkar phan pachini lo nang ilitum aport olang labang so decision rollback freno lapen ilitum tribal phan safeguard ang pinon ilitum constitutional right ilitum hanang nang pinon kali protang te kirang jelang ani bang ke lake ilitum sodak pen je song ponang kokpo lalo ami Karbi Anglong jilar Kolonir পৰা লাংগিনৰলৈকে এটা আমি মাৰ্চ ৰেলী ওলাইছো আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে KSA
অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন লগতে KSYSF লগতে আছে আমাৰ ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমি আছোঁ অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন। তো আমি আটাইকেইটা সংগঠনে মিলি পেলাই আজি আমি এই মাছ ৰেলীটো বাহিৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখে যি অসমৰ বিধানসভাত যি শীতকালীন অধিৱেশন চলি আছে, সেই অধিৱেশনত যি বৰ্তমানৰ শাসনাধীন চৰকাৰখনে যি মন্ত্ৰী গোটে যিটো 6 কমিউনিটিক যিটো ট্ৰাইবেল দিবলৈ কাৰণে যিটো তেখেতসকলে মন্ত্ৰী গোটে যিটো দিছিলে এপ্লিকেশ্যন দিছিলে আৰু সেইটো পাছ আউট আমি কোনোপধ্যে আমি এইটো হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। আমি যিমানখিনি আমি ট্ৰাইবেল মানুহ আছোঁ, আমি যিমান ইণ্ডিজিনাছ পিপলছ আছোঁ, আমি কোনোৱে এইটো হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। কাৰণ যদি আমাৰ এই ট্ৰাইবেলছখিনিৰ ওপৰত যদি এই ডাঙৰ যিকেইটা 6 কমিউনিটি এডভান্স এণ্ড পপুলাৰ যিখিনি কমিউনিটি তেখেতসকলক যদি এই ST ষ্টেটাছটো দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমত আমি বাস কৰা আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইব আছোঁ, আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ, আমাৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, আমাৰ যিখিনি ভূমি অধিকাৰ, আমাৰ যিখিনি এক্সাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ IAS IFS বা ইত্যাদি কৰি যিমানবিলাক আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকিব, সেই অধিকাৰখিনি আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে আমি এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ আমি বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিৰোধ কৰি যাম। মুক্তভাৱে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, তিৱা ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থা লগতে কাৰ্বি যুৱ পৰিষদ এই 5টা অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিটো 29 নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰে যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে, এই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিবাদত আমি সকলো জনজাতি ৰাইজে, ট্ৰাইবেল ৰাইজে ওলাই আহিছোঁ। তেওঁলোকে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবেদনবোৰ দাখিল কৰিলে, তেওঁলোকে যে কৈছে জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব বুলি কৈছিল, কিন্তু তেনেকুৱা ফৰ্মুলা ভাৰতীয় সংবিধানত কোনো মই দেখা পোৱা নাই বা আমি জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাবোৰে দেখা পোৱা নাই। কিয়নো আমি যদি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি চাবলৈ যাওঁ, ST মানে STA, STV হওক যিয়ে হওক চব ST STA। যদি তেওঁলোক 6 জাতিসকল যদি তেওঁলোক ST বিচাৰে, আমাকো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ষ্টেট দিয়ক, আমাকো বড়োলেণ্ড দি দিয়ক, তিৱাসকলক 6ষ্ঠ অনুসূচীত এটা ৰাজ্য দি দিয়ক, ৰাভাসকলক দি দিয়ক, মিচিংসকলক দি দিয়ক। সমস্যা সমাধান মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো জনজাতি ৰাইজসকল, আৰু উৰাই আহিব লাগে স্বতঃপূৰ্ণভাৱে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰিব লাগে, আৰু এই আন্দোলন কেৱল আৰু এটা নমুনা হয়, তাতকৈ আৰু আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। অসম চৰকাৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো হুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, আগন্তুক দিনত যদি জনজাতিসকলক নিষেধ কৰা যদি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আপোনালোকক আহি থকা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমিও নিষেধ কৰিবলৈ, ইয়াৰ পৰা ওলাই দিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। লাজে কোনো পইণ্টে এফেক্টিভ হোৱাকে উগাত মিছা কথা আহক পেট চবাই নাম লাগে। আমাৰ ইয়াত চিনাকি কৰিম পোনপ্ৰথমত ধৰ্মেন বসুমতাৰী এডভাইজাৰ আপোনাৰ দমন Artungso LPME School Phan Ningkane Sek Messenger Phanpura Artungso Than Ase Karkli Matizong ni Phaisir Cap Surihini Raingkoi Rapho Arni Dipu Habjan Ka Cheleng Atowar Apar Dilaji Dhonsuri Constituency Angkang Artungso LPME School Phan Ke Messenger Phanpura Pini Artungso Than Ase Karkli Bangso ase Karklia Hut Guru Sar Harsing Te Rangpen Pachini Ponsi Karklia Hut Vomut Vokan Mesen Lapen Hanwe Sitame Mesen Son Silang Pong Tame Mesen Lasikewang Ji Arni Artungso School Thangnat Kisung Ke Boy Aveji Lapen Ke Beng Ke Phan Aveji Puta Pherang Ke Anglo Ningje Son Si Lapu Artungso School Pharo Kresir Kepra Trok Nerkepra Nerkep Aningkan Pen Parja Ponlo Son Si Bangso School Ke Parja Pahut Ong Dung Kisung Pen Chetong Nanglo Laso Penajok Piniarni ME School Anang Dolo Puta Artungso LPME Abarim Maipu Dilip Singnar Artungso School Ki Kim Ke Rangdun Vek Founder Sar Sing Rong Pharpen Ningje Pon Son Si Than Ase Karkli Pon Along APHLC Dhonsuri Constituency Committee Maipu Mohan Singh Tokbi Chitong Dun Lapen APHLC Dhonsuri Constituency Women Wing Maipi Basapi Ingtipi APHLC Borzan Constituency Committee
Lamjai Sarpo Babuson Rongphara tumche tong dun si RDP dun Lapu APHLC Dhonsuri Constituency Committee Maipu Mohan Singh tong Bipentame Sekar Kli Lapen School ke Charlie nang jia puthak pherangke angno ke ningje pon pedo si purilo pini dak atung so emiskola men pen la Sekar Kli than karkli lo athan karkli ta mesen pasipu nasi ningarong pik lo ni tu tap lapengke ni ta nang chetong nulo la dak nasi dak aprang si dak nonang chetong dunarat phan ti churu paprang lo alang itu phan chetong long pot ningarong pik lo ni ta pini ke lasi la school lason kamisen je phan si karkli lo lasi anso se laso school pa misen ji papa develop je phan lo lasi lasona thak high school school ta paching thuro na la karbiang long ke upete ri tum ching thuro ni re ji lasi la knowledge is power polam do lasi school dopik na langali tum kawe adim school kim onang la lasi dadak Dhonsuri along ta school kawe do lang lasi lahai lang ta fill up nang po lapen ke kaprek school kawe adim do la 26 constituency long ta la school college university bang ke ki dosi mi athenon ta university ta full project kalilang ta full project donang po university ta aprang ke dak laso jitu university tipu campus ta full project phansi pilo aprang ke sita la pu sirsor tum ke do la nut Santosh Mohan Deb laso hulo lalang libang inut bahani leader phan chingki mat hapu pondet sirsor dat pondet ute dak karbiang long phan siwan lo laso full project university bangke non bangke dipu campus an velo lasi laso bangke chok kelang fulfill nang lang tum la criteria bangke chok la da bangke lasi nilihin penta laso bangke chuning ri dun lo je itu university bangke full project papra din pen ke wan singimi tate litum karbiang long ke along kaprek dam jok plot bola non ke Charlie ithenge ding non owe kimi tum han me pigi pusini lima thadang atung so dong chingdan po school long nili tame kapai me pena chitong donong ladak dasmai pet pini na chitong don bangke ladak school of han Sekar Kli pon pasipula si vumud bakan same me pik basi ajulong ngapen lo labang so school mo pen nili ladak founded han ajulong 1988 pobode 1988 pen establish polo sistem ladak 1988 pen establish le tame non aphe bangke karjulong teng mate ladak teachers tame kompik lapen school tame repairing pen ta vipin lang puason nang nak lo high school bang nili alolu dam des tame ahok lo litum langdam sena itum quality education hin pen langdam protang te itum ada ka tungso rong chingdon la puchat kalilo itum karbiang long angkangan ke quality education aphanjong si chelang daim prote non dobom BJP sarkar mate government itum lang ping nang lang itum rong ru balong school ahem pon unang lang lochar ya hem pon unang la the quality education alam pe langdam protang te lochar ya hem jong sabete rong ru bosumar thegune angko itum duita option do lokacharia hen itum kiduk det arat atum ke asomar phan ke bachari stame dasme tum private school itum chotoy dunun athe bangke plange phi tum ke thedung mission high school si ke toy dun meseli tum kiduk det arat atum bangke asomar atum handa kachodoy dunang di ke LP school pen theli tum chotoy dunang ji la pen ladak nili si rong arat phan mate asupohan alam tame nili asapo than ponchomi
ala ke pachari tum government school pole tum langsle dang na inut bhani tum government school han ke langsle do government school dang si pachari lo protang te ke than me pata pupu la pen student ta me chari det pu lasini lihin pen ke thek dam long kachini dam ateng protang te labang so government school long pen savart sai ke me pesini le mat hadak government school long pen langdam lo protang te a platform dam me pek la pen ladak api apo tum chelang do nang ji private ateng ni tum unde same api apo banga chelang do nang ji ke ada balang tum han breakfast pidat penadak school long palle de malabang chelang dunang jil pen school benang le rok alang li tum han homework abang cheklem bachkan la high duty bang apia poyong silang dun lo tili tum apia putum tame responsibility chen dun bage asomara thek bola pen quality education ke nili ke chini da mateng gote pini tum kar biang long ave pin lang school college dadak dhonsuri chot kali school college ka ve ni tum bordan hawa tame ave pen la pen isi bang ke isi ladak memories de ahok pini bang tum party lam ningi un party lam kali same ladak nili tum Borjan constituency long PSRC long a president mane LE long president long mate constituency long alang li tam minute tangkring songjapo Samson terona khai central committee me lo secretary alang li ladak school si keng kam ka jor cheng lo possible ta kelong alang li ladak pensi kachar di cheng lo tho asi isi mang ke memories lo ni ta me pini na chitong dun ning sampe lo la se mo pen na than pon lo ladak teacher ta me avelang po la sini li hin pen ka chuning ri Ponji bang ke non do bom pote education ni em rote akahai research tok bi alang ni prabjin penadak kopi ko son malang ni nang visit pen teacher bang ko anang langma pote la so school long ko ansa kiduk kisum kidoma la hai hin ba alang ni bang wang pen ladak nang lang ra ladak arong arat pen chingki ra ladak founder pen chenglok ladak managing committee pen chenglok alang ni chingki che than pen ladak wang lot alang ni tame agom long pen alang ni tame ladak kopi si kiduk kisung alam bang chini pen alang ni tumhan arab non pusin lihin benta nilitum dak aprang artung so rong cheng don punang ke seng cheng ke 1985 penang seng ahut ladak rong along school ta ve towar ta ve me ta ve lang ta ve boy phit ta mi aphi wang thu bom pen towar puta footpath pini puta gomen hin pe danang rap pontulo lapen ring puta gomen hin pe nang rap pontulo lapen tu aku nilitum rong kete kere tum pen chingwai chingsai tu si school donang ji athema school jong si avi kete kere avi polonte etum ke paprang nun thek pusi LP school hang thulo LP school gomen pe nang grandet pe na phi aku LP school bang ke tum gomen pe nang gran thulo mante aki joy do thulo pu pen aphi ako nil tum chingwai chingsai thu si ME school of hanta chingwai chingsai thu si ME school ta 1988 pen nilitum ingpu pon lo lasi kang pu pon mante rong pen ta a founder alangli sarsing rong phar ahin pen rong ta a founder iglo la pen school long ta alangli sarsing rong phar si a founder prang pen ta non alangli ta dolang non ko ilitum along dolang nasi nilihin pen jungjung nilihin pen kamat ponji pulo tang te kaningji ponji pulo tang te ilitum rong berong thak arat doan mate karbiang long arat doan pohitame kithek nang kere nang je phan ke nang mothate nang asim ta chipung ne ahom ta chipung ne karbi karbak ta chipung ne kethek kere nang je phan pulon te ka charli thai yongsi ilitum kiduk dat arat mante choklem det chodam det arat pulo tang te government school long nang cerap nang cetu mante nang kidun eji phansi kaduk kawi arab phanta nilhin pechoni 1988 mane farukre sirke pra ner ke peningkan pen dak school oi pin nang laso pen LP pen jenglok laso ke jalin klem nang ku jalin balu asono amen aprang ke presiden pin yar putulo boy fita non mangke sartang lo pusi as advisor mate Bidisar founder po hisap se ni lita kecirap situ tu. Pen nasu ini ladak karpli vejo bangke nili mane nili tum kemat hadam bangke lapu. School ahem ba school pamije fanke adhor mutin atum tami ke klem pondu. Athema asamisa tum tame Saraswati puja mande Christian tum ta prayer lasi karbitum ta lasong thak klem bon te misenima pusi along apre klem thegun long lipilan
ke klem cheng lo mot puti chimat ha la si ke klem cheng pen mesen la si ningarong pen anon kimang nam ye koi non sarkar pen plenglim pen achun chilang non da ala rong cirung cirik pen si ku cek parpong poroi pare la si lai aja kong orang kelongnya pansi dak tur jahang pom kimat hadun mate ratpen lam ki lampong ke chedon pen athan gar klike artung so athan lapen akaprek kali school aphan kemangdam pensi school pangtang na kacharli toklang atum sadlang atum anta abang phu bang phidon ta aning lan se pare thuna angthen pare thuna aning paklaw nang angthen paklaw nang pusi bangso athan karkli tang te pini ada babirda bangke kangtoniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru